nubwo abakuru b'ibihugu ari abantu bakunzwe cyane, ni nabo bantu baba bafite ibyago byinshi byo kwatakwa n'abanzi. Ibyo bishobora kubera hariho hose hashoboka, nko mu ngoro ye, mu ngendo akora haba izo ku butaka cyangwa se mu kirere n'ahandi henshi. Mu 1963 ahasaga saa sita n'igice z'amanywa i Dallas muri leta ya Texas, aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uwari perezida w'icyo gihe President John F. Kennedy yarasuye mu muhanda rwagati ku manywa y'ihangu, maze mu kanya nk'ako guhumbya ahita yitaba Imana. Ibi ni ibintu byabaye bitunguranye cyane, ndetse bituma abandi baperezida batekereza ko bagomba gukaza umutekano wabo. Iyi niyo mpamvu uzasanga harashyizeho uburyo bwihariye kandi bukakaye bwo kurinda umukuru w'igihugu. Ibihugu byinshi bishora akayabo k'amafaranga mu kugura ibikoresho bihambaye byifashishwa mu gucunga umutekano w'umukuru w'igihugu. Ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifite imitanwa y'imodoka zitwara umukuru w'igihugu mu ngendo zose akora. The Beast, ye twese tuyizi nk'umutabanwa w'imodoka perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agendamo. Gusa hari ibindi byinshi utamenye byinshi inyuma y'izi modoka. His Excellency President Paul Kagame nawe niyatanzwe mu gutunga umutabanwa w'imodoka mu rwego rwo kubungabunga umutekano we mu gihe ari mu rugendo. Uyu munsi ngiye kukubwira bimwe mu bidasanzwe kandi byihariye wamenya ko imodoka idasanzwe Perezida Paul Kagame agendamo, harimo nko kuba ishobora guhagarika ibisasu byose byataka aho byava hose. Amazina yanjye nitwa Christian NKURUNZIZA, nijye mbigiye kubana mu iki kiganiro. Kandi niba ari ubwa mbere wisanze hano, kanda subscribe dukomeze kubana mu byegeranyo nk'ibi byo utaha. Kande like iyi video nuba wayikunda. Bahaye ikaze mwese. Ubundi Perezida Paul Kagame afite imodoka nyinshi yifashisha mu ngendo zose akora. Gusa ariko uyu munsi twivugire ko yavugishije benshi mu bayibonye, bibaza ku miterere yayo n'ingano yayo, dore ko iteye mu buryo bwihariye. Iyi ni Armored Range Rover Sentinel, imwe mu modoka zidasanzwe mu bijyanye n'umutekano. Iyo uzayibona hacyashoboka kuko ntabwo ari ubonetse wese ushobora kuyigondera. Iyi Range Rover Sentinel yakozwe muri 2015, gusiza gusubizwamo inavugurwa muri 2019. Ikaba yarakozwe n'uruganda Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations rwo mu Bwongereza. Mu gihe iyi modoka yakorwaga hari hagamijwe gutanga ubwirinzi bwihariye ku bikomerezwa nk'abayobozi b'ibihugu n'abandi. Ubundi usibye kuba yitwa Range Rover, ushaka wayita burende yambaye uruhu rwa SUV, kuko iri mu muhanda ikintu cyonyine bitandukaniyeho na burende ni uruhu rwonyine rw'inyuma. Iyi modoka ifite icyitwa armor plating, umubiri ukozwe mu byuma bikomeye cyane. Ibi bituma nta sasu rishobora gutobora iyi modoka ngo ryinjiremo imbere, ndetse n'ibindi bisasu biremereye ntishobora kurebaho, ubwo ndavuga nka misile z'intambara n'ibindi. Ifite kandi amadirishya akomeye cyane afite ibyitwa multi-layered plastic glasses. Ibi ni ibirahure bikomeye cyane kandi bifite umubyimba munini ku buryo nta sasu rishobora gutobora iki kirahure cy'iyi modoka. Ikindi kintu cyihariye kandi kidasanzwe kuri iyi modoka ni amapine yazwi nka run flat tires. Aya mapine afite ubushobozi bwo gutuma iyi modoka ikomeza kugenda kabone n'ubwo ayo mapine yaba yangiritse cyangwa se yatobotse. Umva ko iyi modoka ishobora kugenda hejuru nibura ya metero 100 ku muvuduko wo hejuru kandi amapine yose yatobotse. Underbody protection, ubu ni uburyo buhambaye bushyiraho ubwirinzi bwo munsi y'imodoka ku buryo ibisasu nka landmine biterwa mu butaka n'ibindi byinshi bidashobora guteza ikibazo kuri iyi modoka mu gihe iri mu rugendo. Muri iyi modoka kandi habamo high level communication system, uburyo bw'itumanaho bwihuse kandi bwizewe, ku buryo mu gihe imodoka ya perezida igabweho igitero, inzego z'umutekano mu gihugu zibimenya mu kanya nk'ako guhumbya, maze ba special forces badahusha bagahita bahagera mu kanya nk'ako guhumbya. Iyi modoka kandi y'ubwayo ibamo icyitwa first aid, cyangwa se ubutabazi bw'ibanze bushobora gukoreshwa igihe perezida agize ikibazo gitunguranye nk'uburwayi, impanuka n'ibindi. Hakazamo na za fire suppression system, ubu ni uburyo bwifashishwa mu kuzimya umuriro ku rwego rwo hejuru kandi mu gihe gito cyane, tutibagiwe n'umwuka cyangwa se additional oxygen. Uyu ushobora kwifashishwa mu gihe imodoka igeze mu gace karimo umwuka udahagije cyangwa se utari mwiza ku bawuhumeka. Hakabamo side arms, imbunda ntoya n'izindi ntwaro zishobora kwifashishwa mu gihe cyo kwirwanaho. Izi zibikwa mu buryo bwizewe, zabanje gusuzumwa kenshi kandi neza. Emergency escape system ni uburyo bwihariye bukoreshwa mu gusohoka muri iyi modoka kandi mu buryo bw'ibanga mu gihe cyose bibaye ngombwa. Iri riba ari idirishya rito cyane riba inyuma y'intebe, rikaba ryifashishwa mu gucikisha ucungiye umutekano mu gihe cyose byakomeye. Iyi modoka y'igikoko ifite moteri ihambaye cyane ya 50 litres supercharged V8. Iyi ikaba ari moteri ituma iyi modoka ishobora gutwara uburemere bwa toni irenga kandi ku muvuduko wo hejuru. Ibi bifasha cyane iyi modoka kuko biha ubudahangarwa mu bijyanye n'umuvuduko n'ibindi. Iyi modoka igira icyitwa roof cyangwa se igisenge gikomeye cyane kidashobora guhangwa n'ibisasu bya drones, indege z'intambara n'ibindi bishobora gutera biturutse hejuru. Iyi Armored Range Rover Sentinel ifite ubushobozi bwo kugenda mu misozi kandi ku muvuduko wo hejuru, kabone n'iyo nta muhanda wabugenewe waba uhari.
ubu bwoko bw'izi modoka bushobora gupima hagati ya toni 4 kugeza kuri 5 z'uburemere. Ibi biha ubudahangarwa butuma idashobora guterwa n'ibisasu biremereye nka za misile, landmine n'ibindi. Mu gihe ku zindi modoka zisanzweho biba ari nko kuzimya buji. Ntabwo ari perezida w'u Rwanda wenyine ukoresha umutamenwa w'imodoka, kuko na Prime Minister w'Ubuhinde ariwe Narendra Modi nawe ari mu bakoresha umutamenwa wa SUV. Birumvikana neza ko ku bijyanye n'umutekano iyi modoka iba yizewe cyane. Kimwe mu bituma iyi modoka utazayibona n'uwo ari we wese harimo nko kuba ibiciro byayo biri hejuru cyane ku buryo biba bigoye ko umuntu usanzwe ayigondera. Kuko ubu tuvugana iyi modoka ihagaze arenga miliyoni 570 z'amafaranga y'u Rwanda. Uko byemezwa n'uruganda rukora izi modoka ari rwo Jaguar Range Rover rukorera mu Bwongereza. Gusa nanone ntabwo umutekano wa Perezida Paul Kagame uba ushingiye kuri iyi modoka gusa, kuko ubundi iyi modoka igendana n'icyo bita motokadi mu ndimi z'amahanga. Iri ni itsinda ry'imodoka zigendana n'umuyobozi w'igihugu zigamije kumurinda no kugenzura umutekano wo mu muhanda. Zikaba ziberwa n'imodoka igenda imbere izwi nka lead car. Iyi modoka ifite inshingano zo kugenzura umuhanda mbere y'uko imodoka ya perezida iwunyuramo, igakurikirwa na police escort vehicles. Ushobora kwita wibaza uti kubera icyo tumanye izi modoka mu muhanda buri gihe tubona imodoka za polisi arizo ziri imbere. Gusa icyo nakubwira ni uko buri imodoka ya lead car iba yamaze gutambuka mbere ho gatoya, nyuma hagakurikira imodoka za polisi n'amamoto zifungura umuhanda. Ku mwanya wa gatatu rero niho dusanga umutanumwe w'imodoka ya Perezida Paul Kagame, igakurikirwa n'izitwa cross protection vehicle, ziba zitwaye abajepe b'intarumikwa bahora biteguye isegonda ku rindi. Nyuma y'izo modoka zishinzwe umutekano zirimo n'izitwara abasirikare batojwe ku rwego rwo hejuru, haba harimo n'imodoka ishinzwe ubutabazi mu by'ubuvuzi ariyo ambulance, iyi ihora yiteguye gutabara aho bibaye ngombwa. Ikindi nakubwira ni uko ubundi bwirinzi buhambaye bwongerwa muri izi modoka bugirwa ibanga mu rwego rwo gukaza umutekano w'umukuru w'igihugu, kuko buri wese aramutse abizi birumvikana neza ko n'umwanzi byamworohera mu kugaba ibitero, kuko yaba azi neza aho ari kujya n'uburyo hubatse. Usibye ko niba waba wabashije kumena iyi modoka, nubwo bisa n'ibidashoboka, ntushobora kuva mu ntara z'aba basirikare badasanzwe barinda umukuru w'igihugu, kuko baba biteguye gutanga ubuzima bwabo kugira ngo barinde umukuru w'igihugu. Kimwe twabanye muri iki kiganiro kugeza ku musozo ni iby'agaciro cyane. Amazina yanjye nitwa Christian NKURUNZIZA. Wibutsa gukora subscribe ndetse ugakanda like iyi video wayikunze, kandi ubaye ufite igitekerezo wacyandika hasi muri comment. Ndabashimiye naho ubutaha.